وشتن تتنققوا فإن الكذب يهدي إلى الفجور وشت ود عمصنا طمت يامرال طمتنا عمص ደግሞ ወደ እሳት ያመራል ሰውየው ከመዋሸትና ውሸትን ከማሳደድ አይወገድም አላህ ዘንድ ውሸታም ተብሎ እስኪመዘገብ ድረስ ውሸታሙ ተብሎ ይጠራል የመቂያማ ቆም ብለን ነፍሳችንን ጠይቅ ከየትኛው ምድብ መሆን ነው የምንፈልገው لا شك ካለምንም ጥርጥር ሁላችንም የመጀመሪያው ምድብ እንመኛለን ግን ነን እስከዛሬ ካለን አንጻር ከዛሬ በኋላስ ምንድነው የወሰነው የሚለውን ቆም ብለን ማየት ያስፈልጋል ኢማሙ አህመድ በዘገቡት ሐዲስ ደግሞ እንዲህ አሉ የአላህ መልእክተኛ ዑባዳ ብን الصامت رضي الله عنه ባስተላለፉልን ሐዲስ اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة سدس نجروتشن واستنا وصدولي قال قدولي እንደምትጠብቁ እነዚህን ስድስት ነገሮች እንደምትጠነቀቁ እኔ ደግሞ ጀነት እንደምትገቡ ዋስትና ወስንላችኋለሁ አሉ አስዱቁ اذا حدثتم በተናገራችሁ ቁጥር እውነትን እንጂ እንዳትናገሩ ስትናገሩ እውነትን ብቻ ተናገሩ واوفوا اذا وعدتم ቃል ከገባችሁ ቃላችሁን ሙሉ وادوا اذا اؤتمنتم ሰው አምኖ የሆነ ነገር ከሰጣችሁ አማናችሁን በአግባቡ መልሱ واحفظوا فروجكم ሐፍረተ ገላችሁን ከዝሙት ጠብቁ وغضوا أبصاركم عيناتكم حرام كون نجر سبروا قلسوت ملسوت وكفوا أيديكم اجاتكم كحرام قطبوا النزيهن سدس نجروت لمسرات واستنا متقبلين كونه جنة لالاتكم واصل لاتكم قال قبل انديتنا يا واستنا وقدها ዛሬ ዱንያ ላይ ኢንሹራንስ የሆነ ዋስትና ወስዶ ይሄን ያን ከከፈልክ በቃ መኪናህን እኛ እናሰራልሃለን ይሄ ዋስትና ስንወስድ እንዴት ነው ኮንፊደንስ እንተማመን ከፍያል ግን ማለት ማይነው የአላህ ትእዛዝ ከመጣ ማንም አይመለሰው የሚመጣውን አደጋ በዛም ላይ ካስ ይችላል ግን ያክል ነው من التمام ميكال له الله أبشر سنبا فكيف بنبينا عليه الصلاة والسلام الصادق الوعد الصادق المصدوق ونتنياو يهون النبي عليه الصلاة والسلام يهين واسط الناس يوسطوا أننا منهم أن الدست تباتشون ليك الدم تاريا سدستو نقروش لاي